MLA ka jawai Wailad miki shalla ne ka singi dalai li pait li seli ya artali ki thaw haki artali ki chnong wahap hapo ka constituency yang nei bentau chna no ya ki thaw sumar ne sub center ki bada dep mang poisa kamchi benta penjan i chakri chaki pait ba hayato wa i chai ikhia kini ki artali ki sub center kan thup ya ka wi chnong saba amoswang wa ka wi chnong ya long we helai li pait li seli yang de em lang ki wa chnong ki khot chnong dei lang ki officer na po ka chnat yang i chai ikhia ka National Health Mission West Giant Hill District hawa kalam chaki wa tho khu boru MLA wadap udai singau kmen nei bha hadu kamaman katte sadu gini don hi ki chnong hapo ka constituency yang wadaman biang yo sub center wemslem de daw yo hiki yulutiu le walang ba i chna ya kani ka sub center da pen mentoi ko yaki paj ba wa kujut wachitam da i wadang ye usumar haki sub center kham tam yaki man bai wa pun khon hayato wa chna i wasa katte sadu wa pendep yaki kot kisla nei benta wa yo sedang kre haki khajak banai wawan de wa yuluti le wala kamon hapo artsnem daw ye chna pendem hejo ipor khana wada emle ikerpat ne liang gi he chnong wawot ye ki board wada certificate le to uye wo yo no na ki sub center heya to weni kularo wora ya kalam hapo ko sarkar nei bha wa kani to ka benta wara bakhle ko to lang ya wara to ni por kwao update khajak wan ne gasgi ne liang yonga rangkat wa kiwa paj ya kanika NHM hapo ko West Giant Hill District ha ka jing perchang ke yonga kamu amali wo connect ya kiniki chnong kham tam haki rural area wo connect ya ki sub center hawaro ki chnong te ne ka sngi snya komen nu pentip ya phi wa hagini ki sngi dedep da yo sanction ni ne benta ki artli ki sub center hapo ka constituency ki yonga ka wi to heitai chnong saba ka wo cover ya ka saba muswang ka mo ko swan wa kalat mangse bat kam jo sakawi to ya ka chnong yalong ne ba kat kam constituency ki yonga to sekini don hi ki chnong ki wa dabyang kat kam ki guideline ne ko population te ki dabyang wo yo ya kini sub center te ne sngi snya comment wa yo ulai pait ulai survey ya ki thaw ha kini ki chnong bat yo luti le wa ka jing wan yong kini ki sub center hapo kini ki chnong ko yarap chibun kham tam ya ki manbei bat kam jo le ki uli tho ya kidawai hay kejut hay chutom ne ba snyao thui to ka sub center to ka first point of contact ne benta ka chhat ka khia ha ka won ka chnong ka thaw ten ne ka sngi dap dum sen snyao komen bat yoluti le da ka jingwan yong kini ki artli ki sub center hapo ka constituency u yegi u e ka jing chakri ne benta ka chat ka nang hapo ka constituency kani to belum mala ka jing pentip hane ka jing ya lai survey de amlang yong ki we chnong na do we chnong yong ka chnong saba we chnong yong ka chnong mo ka swan bat kam jo le ya long de em ki we chnong barangkat ki member yong ka dor bar chnong ki wada ya amlang ni ski ha por walai lipat ya kini ki thaw mut kat ni yu pi kam ong ni to ka sub center to ka first point of contact te even i jing mo i em kam yo thu do wai la de bon sen ka yo syndrome ka chut khle ke indo bat kam ter bat kham tam go man em kam ba hai ni to kham tam ki man be ki wa kha ge upun te de wa em ga ni de em bai ter snya tho bi de em gi nurse in station ki wa uye ki u check kham tam hai jing to bu tu chnong ne bha kam da TPP to ga state ki yong i to hai bha ka ni ka murder mortality rate ka MMR bat ka IMR mo ka jing yap yong ki man bei bat kam jo le ya ki khna ki wadang kha ta ka jing em yong ka sub center nga ngai skema chibon u ye go punduna ya ka ni ki mod ya ka MMR bat ya ka IMR bat kam jo le sel thoi ki man bei ki pli hap ki ulai yo mud ulai li inject na por ni por bat kham tam katte ka jing karpat yong ki rang ba chnong ki wada lai na ko wi thau to ka jing karpat ki yong ki ma to i yu include yo e ya ki birth and death certificate na po ki sub center to ho sel thoi ka ni to ka mut ka problem yong ka ni ka single sub center to yong woro sel thoi to ka ni rap man go ka policy matter ko rap haneng te na ka liang yong nga le do ong ki le yo take up ya ka ni wa ka sarkar la de ye yu kerpat ya ki wato wayo what ya ki birth and death certificate la de ye u issue na po ki sub center ko penyerap cibon ya ki paj ba na lor nei te snya tho ba i hadin mandarap ye u pen biang ya ki jing em kam what ye ile hado upen kha khon ha po ka sub center
แต่kita to mo ki bon em ki wa nga la nga snyao mon man biang wari ne ba em ko full detail sanga em chi bon tang han rei ke jing em yong kan ni ka ying ka shop center nga snyao chi bon wi rap ko khadang yo ki sumar kham tam yek ki kijut ki wadang mo ku dang sedang ki khen gini ki tai ki wa ya ki pai ba ya rap ko chi bon yo like you he yo like you boy sedu te ka level go hap you like ki hospital man kate ni ba dang mut de yo depan gi ya ki thaw mo te kate yo phai mu pendep ya ki kam yong ki kot ki sla kam ter yo lu tiam slam ha po kini ki banai ki wo kat tu kat di banai ku wan te yo ya ka mod yo stang u pen chna u pen kre ya ki building bat melu mala ngai scam mo te kam te mo ye ong ne ba da khap chna ki ya ki ni ki building na do ka lately ki building ha ko wi ka shop center ki wa em tengang melu mala ngai scam majan ha po ka chisnem chiteng ars nem ye ku pendep hado ye ku complete ya kini ki shop center